Le o tonu mai sui o le Samoa campus mai ala fua e o Salote ma Raymond nei tae au o tau pou au lile ia i o le Samoa campus. Tae au manuia ma lolo se fo manuia good morning Salote ma Raymond nei tae au. Ia tau manuia lo tu fatu ngā tau nei. Tae au matango fie ia whapea foi le mai moa ma whapfonga si o tatu atunu. Mai so se tafa lava lalangi wa o ia 685 to the world, Yes, all over the world. Manolus, happy new year, Manolo lang manuia. Sama ko kaloam ka po, ia ko lo fai nga malang. Ai, ni tsak sa fo, ia me siliale. Alo fale tu alo tu fa foi sia maile. A foi. Fala tia ben malanga ia le ai mawal manuia male fia mai tu. Ja, o mai o lua nei tae au. Ja, manuia faftai. Ja, vi ia le ri mana ia le sei o rima. Au le lei o te mai tai Samoa e whaino le sei. Le lei o le alafu atu le avano au te loa ia o le alava taro te tala noa le tulanga o le whaamanatu pea. O le restala whaamalmoli. Ia, faftai ma le avanoa. Ia, au le whaalau iloa masani lava le University o Pasifika i Saute. Ia le fautu e o mai. Le lei lava le whaamanatu ai o le taimi nei o le masina fau la solusu ma le whaale whapea matai le aonga. Ai le lei lava le whaalau iloa a wau nisi o i tātou. Ia, i tuu lava le taimi mahuli a last minute lava. Ia, o le taimi nei fia e whaalau iloa o mai. Ia, mea mana o mia. Ia, e ele pepa whaatungu ai o le taumawhai lava i tuu ilunga o penga tawhailangi. Pa e le taimi e a foi e I whaafita uli foi a mo nisi foi whainga tā ia le tatala le avanua ia le pepa whaatumu o le application form ia e ai o pepa e mana o mia o le ato tusi folau e tasi le ata le lua te ua la tu ma le lua ia te autono matou ato tasi la male ia tasi le ato tusi folau ia o isi mea mana o mia ia o I unga suenga wa le whaapea o le variaso nei le maua I unga suenga le senga suma le tolu ia le lava le tā pena atu ia manua o maua le taimi ia o I unga suenga ia whaapea fo I o le vaenga I o tupu mitamali ia fia toe ia o onga le fo I tatala le avanua ia mana o mia fo ia le pepa al tusi o le whale whainga luenga ai whaamani ai linga luenga le iai ia ma tūlanga whapena ia o lo te tala lava le avanua ia o mea na mana o mea o le tasi le ata tusi folau o I ungo suenga o tusi pasi o ai peon whaeloa atu fo e nisi o le mata o ofisa sa o mai foi e a fo e mwhainga certify e mātou o ai e a fo e whai whalawa sini taungata o le tūlanga a lo te tala lava lava no mwhaina su atu ai e whai mātou kopi certify fo e mātou for free. Yeah, for free. Ava pela ke le skala umalunga online o vai na uma ia nga ka o documents mina o me submit umalunga online. Yeah, le lava. Ai ka kaula na certify isi ko submit le. Para ai wa kula ma nga uma ia nga utai na o mia la se certify auto. Mana ia le avanua le wai le fuli uma e o full enrollment fee ele ise enrollment fee. So no winga la ia uia e prefer ala le watching o tama documents la vaia. Ia tau fo ile ia wai e ni se tele fesile fia ia mana ele avanua le tu ina uma mai e fesile tam fai fo e talino fo fesile la tu ina atu. Restala la le mo polu o ta au sa vai e se office sa vai. Ia e foi le matou office sa vai ia fia fo ia lawa ia al matou se tasi o matou au foi ngaluenga sa vai e fai fo en so ani ai e fai fo en so atu ai le matou la lai sa vai. Okay, malo, sala toi si vai na ta o le tatu restala. O te fifa popa tu lava sona a Raymond nei tae au. Ia awha pea mo e olo whatalitali ia lei ungo suenga. O lo mwhai lava ne sua tu lava taimi nei. A mata whaatino lo lestala. Ia ona watu mule leo transcripts e certify ma. E fika e foilo por kalame. O te fifa popa foilea i lea ngā le sua tu le ofisa. Ia ona e taimi e una le ia le por kalame o lo e miti e whau au. Ia olo e tofu lava tangata malana ia por kalame o lo mwhai foi natu la university su atu lava fatata no foi ia nisi o ava no lo fa no foi natu la university
Ia, le si tatou live le mai atu le vai asu le wate atu. Ia te fesilie e patino le tu o pilia onga. Ia. Ia wai ele me ia tangata le lestala. Ia e pe me le tu tau se leni. Ia a tu fi failo atu. Ia o le tau sanga mo mua nei ua ia ele tatou 50% reduction in fees. Ai out of is full lua ia atu no is lo o naina ia le university. Ia nei 50% reduction. Ua na Samoa lava. Mana ia sori. Yeah, so o se ava noa e tau ona whaonga ine o tangata ia wa e tutu sa lava lea ma le wha courses na whai la tau sanga lau tia. Ia tutongi nei tau sanga ia pe nau le lua lava. Na le lua. Aro inga le 50% lea ka kore ngei apply so se course lava te ave tau sanga nei. So the 50% reduction. No inga la vea ai ma le course le PhD le ave le si vai no. Ia masalo. Ia o lunga tato Facebook page lo ia ma tato eligibility criteria. Ia fata se ma vasenga ese lo o fia le 50% reduction. I know o tilo ia it's basically all our fees just as long as you're enrolled here in Samoa. Man, I'll tell you lava mata upu online, no? Yeah, absolutely. It tu salava ma tato sanga fa avai ma le preliminary. Ia o le tato sanga fa avai o tongi mana o miona e ausia e lua se lau. Mai lo English ma lo PS3 e mana o miela na ausia tongi e lua se lau e te au fia tato fui. Tau sanga fa avai. Ia fa peo o ena ta fao tau sanga le watea au mai ia o tongi le aso tofi nei. Ia ele ausia ia tongi e lua se lau. Ia au se popole au te roto vai o lo te lava no te sua tu vai tato officer o lo ia mato por kalame preliminary o preliminary le tu se mano singa su tolu I kolisima o lunga. Okay. Ia faila yeah absolutely. For how long? Ia na o mata upuia ele ipasi. Just as long as it's basically a bridge. E mai o la wala papa mai o lespito na o vasenga ia ausia I tongi lua se la it's ausia foundation. Man ia. Sala a umala mata upuna le semester vai tuanga mo le e o le vai tuanga na lua vai anga foi lesi step o la wina. Man ia li. Ta u te le mo nei fa na u me so le mata mai mo mai matua pe afa pe fa le tonu fa unga to me te 13 last year. Ele mo le foi le lua se la maka le au ai. Ia ol popole le ele si option le Samoa campus. Ana ia te oi se vai na riva le te FIFA popo mai ai. FIFA popo tu lava le Talanoaga Charlotte. Mo le vai le foundation. Ale le riva. Vai ni ka ia. Vai lava o mai. Ele ko foi mai quem malanga. You want me to go in see da. Mas eu foi. E mo le vai ngale foundation a por tau sanga fa vai e tau la ole English ma le best 3 ole English manisi o tolunta o pu so o tu ai mo lulunga fa to e au si ai le lo se la maka le tau la vai ngale ona ye ni se le o mala mai ai tau la ona pasi 5 le minima manga ole maka mo le vai ngale e o nisi o tulanga le so ani me tau pilia onga le mau le vainga le pressure scheme al vainga la le 5% le tutongi na le usapi al si vainga tutongi le vainga ele tangata ia ole si vainga fo ia le ia onisi scholarship fo il vainga le bachelor agriculture ia scholarship malo tau le vainga le ono e inisi e tele ele fanga ina I tausanga taitasi o male se fulu lea ia vanua e tu ina tu mo lea vaenga ai tau lava no nei mo I latou fo ia o lai fainga luenga ai le o ia se tu si pasi le agriculture science Samoa bien science ia wai lua e stream ia lalo vaenga le bachelor agriculture vaenga mo le applied science o lesi o le agribusiness vaenga ia le si pizza fa business ia ta wai lo wi lo fo ile lo e a fa lo fa so anga ia ta lo wi lo mo le fa
Whitau inga fo e ala lea I e loa iau tupele maua me tūlanga whapena. Junior as Ami po e tala Samoa observer e mawhai na maua saka scholarship for free. Ale maua na koe kanta Junior. Olo iai foi le paanga le University ma le Yasaki Kizuna Foundation. Ia le paanga le o ile tausanga le mawai e 5 lava scholarship. Ia ono le leo le a onga o le whanau le na yana whamanu ia ina I scholarship ia. Le laua tu ilunga numero ile se fulu scholarship nei tausanga. Your scholarship le you need to be registered in any undergraduate program in law, science, commerce and education. Ai e mana o miona e citizen Samoa. Alphabet citizen sisime ia malia fina ngalo le au fia o tato scholarship le o le closing date mo applications will be the 31st of January o le fai o le vai so Usa fua iai le stana fua au tele fo ia avanoa scholarship ia nei. So there's no excuse for Apia mai tangtale pidi au le ia avanoa scholarship mo fana wao. Ia tau na nei tau sanga mo toi te le lava le so ani le tuina le university. Le o 5% le o se tulanga wai ia sila fia fo ia tanga tala lava le pili ia wai le na tia le tulanga. Au nei avanoa tau o maua fa ngai na tau le avanoa e so tuais mo se pokalami o lo fia a tau ina inga uta. Ia le te le lava fa mama avenga ni tau sanga. Mana ia. Ia se vanga na o se vai ngo misi mai awale te luto o mai foi le stofi. Ia te umatala ne ia o atila stofi wala ini tala fai. E mo si fa masalanga you can visit our website at www.usp.ac.fj. We also have our Facebook page, like and follow because we will post updates there. If you want to call us, please call us ine alafua o le lua tasi ona fitutasi ia o savai o 5 tasi fitu ono. We look forward to coming back on Thursday. Tai lava to ngā tau mo nei ava noa matango fie. Aloha, te tele sa lote ma rima nei tai au ia manuia faulo favor nei aso me sol tatu Samoa campus. Ona nau fa fonga mai mole te dole fa tananga masui le Samoa campus. Ia tau faila vai na ia longo atu I le fa fonga ma si le fia le tatu tunu. Ia I tu ese ma vanga ese ia e te benefiti ai pia e le stala I le Samoa campus ia le fua maise o le tele o amano scholarship ma fai na so soani ai I piri a o ngā le whanau I le nei tau sanga wha leawa. O ngā.